we-Vondo yindzawo lelikhaya kubantu labangetulu kwemakhulu, makhelwane wayo iphindidi, kanti letindzawo totimbili tihlukaniswa umfula iMutsududi. Likhaya ngalinye likhiphe imali lengu-120 eminyakeni lemibili leyengcile kulungisa libhuloho. Calvin Teli, loneminyaka lenge-44, lowajutshwa linyawo lakhe ngemva kwekuthola ingoti yemoto ngomnyaka wa 2012, uthi uphocelekile ukuthi andlule kuleli bhuloho onke emalanga. Calvin uthi bake emabhuloho lambalwa eminyakeni lengcile uthi kulukhuni kusebenzisa leli bhuloho njengemuntu lokhubatekile. Takhamuti letisebenta dvute naleli bhuloho lasetulu kanye naletise tindzaweni letibumakhelwane tiwela leli bhuloho onke emalanga, kanti nebafundzi nabo bachubeke njalo nekubeka timphilo tabo engcupheni ngekusebenzisa leli bhuloho. We pass through every day in the morning. We're going slowly, and some 2 kids, they are falling down and feel injury. When we walk on top, we have feared for our lives that maybe I will fall or something can happen. What if I fall? What about my children? Inhlangano letimele ithi imitamo yato yekutfola uhulumende ukuthi angenelele ayimange iphumelele. We write letters to go straight to municipality, but the municipality, they didn't respond to us. Now that's why we are engaging with the business people, the individual, to come to help us to build a better bridge for our kid. Masipala wethulamela akakatholakali kutophawula.